دلبرا گردن زری وای نازکا دم قمری قامت جمو ما فنری ویران ازم مالم خراب او دلبرا گردن لطيف وای نازکا قامت أليف قامت جريحانا خفيف ويران أزم حالم خراب ای دلبرا گردن زجاج وای نازکا مثل زجاج قامت جريحانا قراج ويران أزم مالم خراب ای دلبرا قامت مثال وای نازکا دلی هجار تج خاندن کرم بطال ويران أزم مالم خراب ای دلبره وی دلبره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران ازم مالم خراب تو بقسطا من دکجی تو بکفرا دل ناسوجی گلک صوتم کرن رجی ویران ازم مالم خراب سبحان شاه ذوالجلال وی نازکا صاحب جمال جخوندن کرم بطال ویران ازم مالم خراب سبحان شاه بتنه خالق لخالا گردنه از دین کرم بردام دنه ویران ازم مالم خراب صوتم براشتم بحساب لي برسيبو كرمة كباب كريا بم صدرنج عذاب ويران أزم مالم خراب قالك صوتم كرم كباب كريا بمن صدرنج خراب يا ليتني كنت تراب ويران أزم مالم خراب يا ليتني كنت فخور وي نازكا من تجدور بهش كرم زلفي دهور ويران أزم مالم خراب إيشا مجاز پیدا بويا إيرو لمن دجوار بويا هيفيدكم حقيقية ويران أزم مالم خراب بناوي خداي الرحمن والرحيم حمد و شكر و پسندان بكاملتي رب العالمين ربا صلاة و سلام لسر مزن مقاصد خدا محمد مصطفى به تماشوان عزيز بينرين هجا دي ساب برنامه سرنامي ام پشبري وانا دماواب خير به بخير ان شاء الله ايرو دوه برنامجي امي هلبسكي فقيه ايران شروع بكن ميوان مهنه نویسکار لیکولینر که کیف حمد باران بخیرات نسر شعبه هاتنه دیسان نویسکار لیکولینر که کیف حمد دیم بخیرات نسر شعبه هاتنه ما بخیر داود شخصا خودش راسب دنگ بیش که کیسا بخیرات نسر شعبه هاتنه ایرو جمت خوازن خدا نصیب کم سر هلبستک فقیه ایران باخفن من ایرو جدست حسنا حبیب هم خوازن سروینا باخفن براستی امچاد میزن هلبست شیخ و عالمین ما بعشق پیغمبر بعشق خوده هاتنه هوناندن
تطبيقي چمك كانيه كجدي وانه او عشق خدا وبيغمبر هر كيايه يعني نيكون دو ام كشاني ام شروفات كن درتي بيشيامه برجي هاتو سريمه يعني جار ام جارنا تشناجي وقا ام دبارت كن جبوغو عيني عشقه عيني افينه اجا ايروجي دس حسن حبيب امي فكن شاب ان شاء الله ما مسام ودس بيبكن ايروجي دس حسن حبيب سرگشته و حیران مز من عشق و محبت بون نسیب سودای سرگردان مز کرم کن عشق خو اعلان کریه عشق اوی کوگوت تدی عالم و رزان ما د مدرسه دا درس و داین و تعلیم اون تول سروانا بون جبل مقصد اوه عملی اون جیل سرویت اشتیویه گوتنه اون جیل سرویت اشتیویه یا ذکرنه اون جیل سرویت اشتیویه يعني السر تشتيك و اوي تشي مرف بقينا آخرتي مرف بقينا راحتية بقينا خوشية بقينا gerçek حسكرنا خدا و رسولي لسر دورا فيا چونه هاتنا درسي خل سرستندنا و درسا بوي شكلي دانه مقصد اويا يعني تمل مدرسة ما تمل درس و داين ما لسر في تشتيوية جبر فيا ذاتا دهري ما مدى يعني ماينا دين إسلام بباقجي دي چورا مدرسة هذا معنا تدي ام استثناء جي دارت خن ذاتا انا جي وويشخ جي استثناء بيتشتي هونه ايكو تدي دين دي خواستنا دي فكرة خو و جبو دنيا خو استعمال بكن و بيجين هدفا خوي دنياوي انسان يوسا ويشخ جي هونه انا جي هنه فقط ابان انسانا بزمانه کرمانجی بکردی د مدرسه مدا و مقصد و گایه و هدف جی دین خدا تسلیمیت خدا و راضی بونا خدا و حس کرنا رسولی صلی الله علیه وسلم دعوه او بیه یعنی خواندن قرآن بیه و خواندن مثلا تدی حساب بکن د مدرسه مدا وقتی که علم گرامر عربی جی خواندن دی سجل سر آیت تی خواندن لسر قرآن تی خواندن و آیت ود کنو و تدا مثلا قرآن گرامر تدا دبینن که آیت دا قرآن دکودا در باست و دوی دی سال سر آیت دی سال سر قرآن تمل اوه جبالک تمل اول دورا بیات شدی و تبجی بوی شکلی فنا در رنگ کی در کت یا ایدی هر کس لگوری ادبی anlayışa خو şekil dayı ya ki çıkas edebi veya çıkas şair veya çıkas yani hayali ve hatta kuderi biriye bu şekli dayı ki mesela dve şairde ji fakir Tayran لسر محبته حسكرنا رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سكنه ودوي خالد على وياكر نسيبي من يعني أو حسكرن أو شرف ومحبته كر نسيبي من مجي اشتا حسكر ومجي دل داته و اشتا دورا وحسكرني دا مجي حياته خو نخشكر وبوي محبتي بوي حسكرني بوي تسليميتي من يجي حياته خو تعمستند يجمدان من خبي بلنكر ومن بخب تواجرت أزبون بشرف يعني دوي çerçevede sürekli خب رسول الله صلى الله عليه وسلم وادگرن و بقرآن وادگرن بخدا وادگرن و درس تعليم جديد ما ما مستد براسي وقت لسر برنامه ملي كولينر كر اجا چاوکانیک جه ملی میزان ته هلبسته گوتی بینها گو مبزمانانی جه دلبر yani دلبره yani peşi belki pireketini biramero و براستی گلک جارا جی کسی چپگیر وان هلبسته شیخ و عالم می وقتا گوتی خواندن یادا yani peşkeş کرنه برنگک ته دانه ناز کرن ایجا او چاوکانیا گمله میزان شخواه yani ne nivisanı go çepkir bu ama yani ihtimal ekmezin kesek çepkir bu böyle daviye de menari nivisanı bu
هر چقدر گوتی عشق مجازی جار جار تیدا در پیش ولو خیاجی بکه يعني إشارة نشانة مزن أفقو سيداي ما السرفقية إيران جو سيداي ما يعني أو دل أخوة بعشق إلهي يعني در أواكر يعني ليكر يعني وي أو كسر شبكر بلا يعني وقت إترافك فيها يعني مجبور قبول كنا جش خو مثلا فرتي وقت جو يروج دست حسنا حبيب هل بس بدي نها مخوان مرو بخواز بكشين جيكي راحت مرو كار بكشينه دورجي راسي درباس بو دلمت خوازي جو افيا عشقك حقيقي بنا مجازي ولو خويا يوك مجازي اما از خوازم جو فيا عشقك حقيقي به والدور عشق الهي هرور بپروانه بله جش خود درباس بونه اوجي تدي جار جار بحث كند بين يعني في عشق ما جمع درباس كريه اب عشقاكو او بعثتكن ذاتا د اثر خو اشعري خود جي بعث الدنيا تتنه يعني بلكي هنيك تشني مجازي كو بين بيرا مرب جي نقص توان او تخوازن كو نزي عقل مرب بده مثلا تشكي حيالي نيفا يعني تشتكي كو نزي عقل مرب جي فهم بك كو تركي جراتي قوتن تدي صومت نشانی مرب تخوازن بدن نزی عقل مرب بدن عقل مرب هنگ تشتا بلکی هل ناگره یا مرب چچوک ناده کی معنک ناده کی ای وقتی کو تم بعثا عشق و شوق و عاشق و معشوق کو تکرین ای مرب جانا لگوری عقل خود تدی دنیا جیت که بیرا مربا اما جبو کو او کامن استعمالهم بدنیای نینه دشنجه و کار و ایشی هم بدنیای نینه او تشتكو بالدنيا جتين تمثيل كرن يا تشتي لبرش عوا بدست مرب كار وبقرتي قوتن او جتف باغيوي بمعنوياتي باشيتكن وبآخرتي باشيتكن وبوي حقيقي حسكرنا بآلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلكي يعني خدا ورسولي وديني بآلي وربا معناتكن وبوالي وربا كاشتكن يعني دنیا شو تتنه وقتی که دستی خدا ویژن قلم دنیا دا ویژن عالی. ما مست هم افچارین هم چارنا دوینا از جو پرسم آدویم جیز بخونم عشق گلک سودا کرن به مال و به مودا کرن نورا چرا وندا کرن موسی عمران مز دفرد هم مرسلا گوتی رب عالمج قاصدی خورد بیجه اگر گوش خدا حز کن ولا تابعیت به خدا جوان حز بکن لیس حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی دی حتی اون هر تشتی بهتر حس نکن اون باوریه که تمام ناینن کرم کن و چرچوبه دم کارش میره بجن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. گناه وجه عفو. الدعوة هذا گناه عفو كرنجي هي. خدا تعالى دب يا پیغمبر مجوان رابج اگر هوش خدا حسك تابع امه برا خدا جو حسك گناه وجه بغفرين. اللفان علمانا مرود نهيرن جبر گناه خوش جارنا زارين كرنن دهنك برنامج خدا ما بحثوان تشتاجي كرن. او دزانن وسيله عفو كرنا گناه واجب بتبعيه رسول الله عليه الصلاه والسلام بحث كرنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وانا انين ارك يعني هم عفو كرنا خوستنا عفو كرنا گناه خو هم حس كرنا رسول هم عشق انين ده ارك ده خوستنا و عشق بشكل بكار بفايده در كذا حضور رب العالمين پیغمبر عليه السلام روجه که دست حضرت عمر رضی الله عنه دای تو یا عمر تو چه خوش ما هستی دبی اسپرس ده هستیم دوش دی باغ پرتر دبی هرش فلان تشته پرتر هر تی نفسوی دبی عمر جنفس خود سکنه دبی یا رسول الله ولا جنفس خود پرترش ده هستناکم دبی دست حضرت دست هفته و دمشن دبی دست حضرت عمر دردا گویا عمر چنه بگو یعنی ایمان کامله حضرت عمر دروي شوال مال ده فكرت سرسبه دبي يا رسول الله والله نفسه هو برترجش تاس بلكي حضرت عمر شو شافه تفكر كر يا عمر تو كي بوي تو چه حالي دا بوي اگر va پیغمبرانه انا va دين مبين نان يعني تو نه يعني في درجه بلكي حياته هنا جاهلي تفكر كر فانا ومذكر ki gerçekten
پیغمبر جه نفسه يعني پیشتره در حق حس کردن ذاتا حبیب الله يعني دنیا در نظر رب العالم ده قاس پر کرمش یر قیمتا یاباند حادثه قدسی ده دویم کافرش تیو برچینه دکشته فقط دو قیمتا یتونه ددموا فقط جبور رسول الله عليه السلام حبيبي قوتي يعني سفجليه من يعني يكو حسكروخ رب العالم بحبيب رب العالم تشاو جنا حسكرن يعني ممكن عادو ديا وجهه رسول الله عليه الصلاه والسلام ورهن استغمن دكم نورمال انسان مطالع في حال نبونن يعني دشارك حضرتي عائشه دا مرود بينه بحثا بينا خويدان وينا خوشك دكه وحضرت عائشه دبه خوشک بونا محمد عليه الصلاه والسلام کو انسان بدیانا د بازار مصر دا 5 قرش د یوسف نه دادان دبه 5 قرش خود یوسف نه دادان yani خوشک بونا پیغمبر حقیقی yani مادیجی بسر یوسف رای دبه اگر وان پیرکی کو د سرایا مصر دا وقت چاول یوسف خستن بیچی خو قلشاندن دبه خوشک بونا حضرت محمد علیه الصلاة والسلام حقیقی بدیتانا دشونا بیچکی خدا دبه و قلب خو بقلشاندانا يعني اقواسنا و حسکرنا پیغمبر و جمال پیغمبر علیه الصلاة والسلام و تاثیر لوان insana بکرانا الانسانیت بکرانا yani gerçekten جبر و قاسي belki جي خدای تعالی او جمال پیغمبر حقیقی نشانی وان دوست پیغمبر دانن yani ام جوان حالنا هنکی tabi وان عاشقانه وقتا شعر خود نظم دکن هنگ جیانا مرو مزدک عشق پیغمبر و خدا جی پفرا ذکر کرن yani جدا ذکر نکرن sanki gerçekten gavadını bre Muhammed Jigot brasti goten yani tiştevan ne bal dünyaya ve bu teji şehra gavad berexan ve de rejime dit yani je tişte mecazi sığınmış Rabbi alemi bun yani kope ve gertin goti ve aşkame bad begerin bala hakiki ve yani Yunus Emrej yani evji şairi ki dost ki Xudan Türkiye evji de şehra Xuda debeje tiştek dibêjin cennet çend horî û çend koşk kî wat xwazit tu yê bidin wa ez te dixwazim yani Rabbi alemê xwestiye sonra li vê derê merû meze dike bas Hazretî Musa û Tûr dike basa kerkerbûna Tûr dike yani Hazretî Musa rojekî xwestî ku Rabbi alemê bibîne Rabbi alemê got ya Musa bi çavê dunyevî tu nikarinî bibîne wexta israr kirî gotî tu israr dikî se ka bala xwe bide Tûr Hazretî Musa li Tûr meze kirî Xwedê teala ji wê cemala xwe cemîl şolekî درجة سر تور كريس تور هالشيء هذا يا حضرة موسى خرقي لو درك كتير يعني أهل الجنة أنت تشتكوا الجنة هذا وان مسرور دك ديتنا رؤية الله يعني ديتنا جمال أخذ تعالى جل جلاله رجع كود دار حضور أوي جوه جمال أوي نصيب تستينن دزفرن تم بال هوريه خنا هوريه ونجد برسه يرو تشحال بسرعة هذا هاتيه خوشك بنا تفرق لي بينا تفرق لي شوقة تفرق لي اوجد بجي اسشم مجمال رب العالمي تماشا كر يعني işte van aşıkana yani dve ma bene da çuğunun hatının carna mutali cemala Rabbi alemi buyi carna tu mezedeki mutali cemala Peygamber aleyhissalatu vesselam buyi dınava şehre da cikira dve nura çıra venda kirin dve yani ev tiştek medit ev şevk و şuulak medit ev cemala خوشکak medit ez mutalibum dve şevka çıra venda kirin yani ber taribu çıra rolkaya lambe aflan abivan roje belki leber ve taribu yani ev kasana gerçekten danavda noktubun kuvvenda diken و pek keyif dibin mest dibin sergerdan dibin gerçekten Rabbi alemi parçaki nasibime Müslüman acıbı ki inşallah jüve aşkı jüve haskırını yani. Burası hadisa Peygamber aleyhissalatu vesselam ser haskırını hey bile veya قلت بدك كيسة مش لازم ويا برسكا سرانك بلاقة يعني بسري إن شاء الله ليلي داي
بفلق مجقر شمال مواكير خلقي بدستي شولغ شوجغي قردوخ بدستي خلاص كير دسالة وسالين ذا بظالم صدام كوكا مسلمان حالة بشراكي أخي ليلي داي وي 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 داي وي وي أزيب ديار حالب شدك ثيام تبنير لهم برئ لظلمي المظلوم يتي تبالا خبد القيرين القوتيني قالوا لبي ظلمي سلالتي لا قالي براي مجورة ندقو تجارة باورنا المجكوما باللش مش ملتي حتى أمي سالم نقرأ بقرآن بكتاب أخذ بسنتي أجبر صون بخم بصون قسمي أمي خلاصنا من قلوش من دستي جزيلتي أخي خايف ليلي داي داي أو سبيا زيد كذا من دياري كركت موسنو سليمان وحالب شيء ذكتهم قالوش خمين أدلي من ترى بدو ما أنا مازن أمريكا في كافر روسيا للجنب رونشتنا جفر مالا كردي مسلمان رادا قرار دا أنا آتوم كيمياء صالح تمامي بشركة تركان الشياد نجم ظالم صدامي خوين خرق بإيمان لبيلوت صدائم بتيار روسيان إيرو رابنا الهمبري آسمان بسحراء سبيراء دي وباب زارو تمام إذ خودامان لبن باو كيمياء صالح خبسر مبارك حالب شذا بردان لآلك نالين خيرين أخوتين كالان لآلك زار دي أولادا دقرين فانا برخي برمي يا أنا لازق بدياري باجار حالب شد كتم ليروبي بحر جنازانا أخ أخي ليلي داي لداي لولو براس بيزيد شم مبارك حلب شي اشخ من ادل من ترى الذي ياري قالي خلقا مشوار ندقو رسو امريكا وان كافرا ولا تمنى يا اري كيم يا صالح خدا ندستي ابي سالم دب خيني وكاي غريهار لا إيرو تم تيار روسيا السر باجار حالب شيء وبردان خور ان بالا خبدني لالك نالين خورتان وكالا دي واولادا بهبودني رزار عسكر صدا مري لما قرتي نهوار نيمداد قالوا نجي نستارا واخ ليلي داي بفلقي مشقي ارتجما المأواكير خلقي بدستي شولغ شوج خيخ قردوخ بدستي خو خلاص كير دسالة بسالين دا بظالم صدام كوكا مسلمان اجحالة بشراكي واخ خايف ليلي داي داي
لولو كيكو أزيد شما بدياري كركتو موسلو حالب شئد كتيم لا بيرو شابي مفنا بقلو شكيم يا سال أجدو مأني تيبال خبد أبي سالم صدام آتوم خدا باشار کردستان مجاهد کردان بسیدن غازی دکرد گلی که پیش کشا ولی کان یاردم سوسیالیست و دموکراسی و نخوی آنوی لعرض هوا رجمرا قالوا نمو بخيني مسلمان براخ ليلي داي لا دستور جخرا قبول بك انقلوا قرآن أمي دس بابي تتقى كل شام شرخش بك الميدان لا أمي خوينا خبريج بك حاكم قالوا الدنيا حكمي قرآن لا زين بديار حالب شيد كذم قلو بهارة عوري بهاري بسر مذا قردي فلا نتقتي قالي برائي مجورة نذقو هوالتي رسو أمريكا ولا قاوة هوالتي قاوة منفعتا وانتذاهب هوالتي لا قاوة منفعتا وانتذا تنبى بيستو شهر صحة الله ونسال وقتها ليلي داي بفلقي مجقي تجمال مأواكير لا خلقي بدستي شولغ شوج خيخ قرد أخ بدستي خو خلا أسكير دسالة وسالين دا وزالم السلام كو مسلمان أشحال بشراك داي آخر خايو ساعت خوش ماليا خوش به ملاوا رحم الرازمنا خدا سروان به خدا حق مظلوم ظالمانه هلی ان شاء الله عين زماني ويش خيا أنا دور دمه أو شا أورو حلب شا وإيروجي سوريا يعني تشتكو أنا لسوريا دمه حلب شا كيم تبنينا أما السرناين سكنان كم أجبلك أمريكا بيشيت كه و تشيرن در نخن يعني اتمی و کیمیاسالی خو آن جوکلن işte. خدای ظالمانه هیله فرصت ندوان ان شاء الله. ما مست امبو بدومینیم امبو حدیثا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبی صحابه جت پرسه یا رسول الله قیامت کنگیه؟ بله. دبی ما تا قیامت تا چیجر yani pişmerleri amade kiriyor. Çiğce ta çe hazır kiriyor. Dibê wala zêde mêj û rojiyê min zêde tê bêj tune ye belej Xweda Resulê wî hez dikim. Kerem bikin. Ev ya yani çerçevekî di deme teva hezkirin kî hez bike pêrayê. û ev mesele kıyamet ew mihîme aslında. Wextê ku insan bimre kıyameta wî wêçexê. Yani hiç icab nake em kemen hesabı ku dünya çend sale derbas bûye çend sale wê maye wê kingê roj di alî roj ava da derkeve û wê dünya bixede hiç icabê wî hesabî nake kî bimre qiyameta wî wêçaxê her kesû mirna wî qiyameta wî mirna wî re dest pê dike a însan ku aqilî ve zana ve û pêşiya xwe bibîne li gorî عمري خو لغوري جيانا خو لغوري كمرناوي هي ناتيه وحساب خو قيامتك هروجه قيامتك شو لازم اجمره جرك ام يشخره توبك روجه قيامتي تشتكي لازم رب عالمي كتابات خدا قوتيه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ده حياه خدا ده حديث خدا جمره بيان كريه انسان کو روجه قیامت ایکو اوید کاری داون ایکو خساری داون تماما وانج مرا گوت نتیجی و شری نمایی تشتی کو یکی کو بیجه از نزانم ولی هایم جهتنه و نکاره بیجه لازمه کو خلوی گوریم ایار بکن و جار دنجی حس کردن یعنی پر زیاده تقوا نیوی لمیجه تی زیاده تنون اما فرضیتی خوب کی داهی عملي تيدني برزيدة وسا عملي تقواني وأما حسكرنا تبكيرا
تشكي حزبك تقلبي خوش كيرا ذكربه وتقلبي خدا تشنقش كربه وتقلبي دري قلبي خو كيرا ذكربه هوالتيا تبكيرا و ابوش حسكنه تبكيرا و تجي بويراي يعني وقتكو حقيقة مرفج خدا ورسولي حزبك ومرفج قلبي خو بپرسك او حسكنه چه درجه ده وی چاخه مرف قازانش کریه ان شاء الله باذن خدا به حسكرنه و حسكنه مرف خلاص اما قلب وهندري قلب واب مساله حسكرنه تشكي وسا خريبه تشكي وسا طاريه يعني مرف جناب در ناكبه يعني حقيقة مرف بالزمان خو بيجي از حسدكم اما قلب حسدك جي حسكرني قلبه دور ده چه هي گرک گوی خو مرف ده قلبه خو انسانی کو آنا ده حال حاضر زمان مدى هر یکو ده قلبه خو ده حسكرنه تشتكي چه کری يعني ايكو اولاد خو كريه پیشي هر تشتي وحسكنوي كريه ايكو مال دنياي كريه كي منفعه دنياي كريه مقام دنياي كريه والدنيا يعني الدنيا جرج قلب درك بهر على قمر الدنيا جهنمينا ورب العالمين د قلب د جيبك تدي شواكو خويت على دبي قلبي عبد من يعني استكم انجخ از ناكم دنيا استكم قلبي عبد خو يعني او قلب بچكبونا قلب پر زياده مهم نينه يعني جيكي وسانه كنت كره رب العالمين جي خدا بجي بك اجبوي گرک زیاده تر مرب هایش قلبی خو وی قلبی خو تمیز بتفاقش دوی چارینا سیمین ده و موسی جدست حسنا بنور شیرین یا خالن دهور سجده بره بر کوه تور نزیکی رمز وانمس کلام که مستویجی دیسا زاتن سری اولی ده حضرت موسی عمران مزگوت بود دوری سینا شعر خودت در باز کردنی یعنی اول مسئله محبت و حس کردن و چوین هاتن و خبردان و محبت دنوا حضرت موسی رب العالمین دوری سینا و چوین هاتنوی امر کج خدا بستینه و بخبردان بذاته بخبردان برب العالمین را تكلم بويا أبيا شرفك يك خويت على دناف پیغمبر خدا ندای هر کسی جی دای حضرت موسی بوی نور گرتیه و دبن گوه توری سینا داد ویجه أبيا بوی تشتی بچوینا وی داره و بخبردان برب عالم قیمتو بلکی دائره حضرت موسی هنی به پیغمبری و جداهی ده دا زیاده کریه تدی هنکی پیغمبر کتاب جوان هاتنه جبر به واسطه حضرت جبرائیل و هنک به کتاب هاتنه و هنک جی به شکلی خواهد علا لطف لوان کریه بوانا بذاته به واسطه خبر دایه به حضرت جبرائیل خبر دایه اویه جنوره کیه محبت کیه حسکرین کیه رب العالمين داي حضرت موسى وحضرت موسى جبوي بي شرفكي از وسا فهمتكم بدأت فرد مثلا ددن نشاندان گو يعني عشق خدا نور خدا موسى حضرت موسى كشانديه دوري كشانديه ور سجده بر کوخه تور يعني بي عشقه و نوري او كشانديه ور سجده ور عبدتيه خو ديسا آنیجی نزیکی رمز وان مس اجی نزیکی وان نشانامه یعنی فنا وان نفهمجی نزیکی وان نزیکی وانم یاجی دخوازم یعنی وی از ما من هیک و از نزیکی وان هرم نزیکی وان برم ما مستر نگر سوا رمز کود دلبر بکن جارک به چشمان سیر بکن دکوخ کاف کرکر بکن مجروح پر کووان مس دومینه و آبریوی و ویا په علاقه داره بحثا توریستینا کری جویا دومینه کرم بکن بله دبي الرمز وسهرن كي او رمزانا جمرا ديلبر دكن يعني تدي الدنيا انسانك بشاوي بشري اجابه هر البيرك يمزد عاشق ودوش خرا ديلبر دنقينا فانا
وتشتكي جلبة ويدكشن بقرانا نظراوي هناك رمزا يعني هناك نشانا رمز بشري كي يا وتشافي يا بريه يا نظام شيء فقط يرو كائنات تف رمز رب العالمين يعني لسر كيجان parça kainat tu bu fikri tecelli esma-i husna tu tedadbini. Zaten لسريا أرده بس نظرة لدنيا نهرتن دو حبيبي معصوم باشن فقط آيك خرابة نظر آيك الدنيا خرابة چي هناك بتشافي مزرعة آخرته للدنيا دنهرن پیغمبر عليه السلام جدوا الدنيا مزرعة الآخرة دنيا مزرعة آخرته يعني آجتي آخرته جامر دباز اشخرا لسر ذا عرضه خو طالع امكانك دائما عمرك دائما از في عمر خو باش دارن مش بكم فايده جي ببينم سوى رجع اخرته بسر بلندي هرم حضور ربي خو ربي عالمي قارش همبري وان كرنيمه ابي جنة خو جمال الله خو بخشي ببكه dolayısıyla dünyamı tişki qanc baş yani az جي استفاده درج İnşallah az nasip tarifim yani bir nezeriyle bizimki. Yani insancı sen gavadını cime baskır tevveke eşya da Kudrati Teala ve Esma-i Husna dibine. Yani bu mana isim letişna ner bu mana harfle ner. Mana isim çi em iro cana jber ku dikevin gaflete em tişki xoşiya insan ki xoşiya çiçek ki xoş gül xoşik em dibinin em dibe ha ya çok xoşe. Sanki yani bu hoş bu. Aslında ne var? Gelen nazar o nehertin bir kaydeyi be. Çünkü sana hoşluk hati xolqandan. Dve hoşluk buna ve da yani eseri Rabbi alemi cilve evi meru bebinin yani. İnsanı ki ev nazar kazanç kirib tevekkeriyor artık ramzu alametin jibu esma-i husna. Gerçekten o xolyaku becan yani bıçavek em dibinin. O tür renk iktidat neyi, tür behin iktidat neyi. Kudrati Teala هناك سبب وساتين وجود جهندر وخليه جهندر مترقرة كذا بتشن شيء تدنهري كو قلو تشيك وقلزارتين ميدانه بيني وفرق لي رنجي وفرق لي تزيين كريه اف دنيا يعني موسم بسرفداتين وسايره falan وانا تاف رمزن و وقت مرة لفان رمزانا مزاد كمرو خوشك بونا رب العالمين مزنايتياوي دي جمعيات وضع دبينن نهرتن على الدنيا أنا يكشي أفي يعني فياجي نهرتنك مقدسة ده هر تشكي جرادو تذكر هر تشتك جرادو تفكر وسيلاسي فقط نهرتنا الدنيا نص ياجي أو بشري نهرتنا sadece bu dünya hazdaki via zem hati kirin yani dost Kudrati Teala ev kısmı dünya sürekli zem kirin cehasna kirin yani cerraviyanı Hazreti Ali kerramallahu veceh dibe ey dünya o dünya ku bi qeyde dibe metbese talaka berdai yani ez ne talep etem ez talebe musebbibul esbabım yani ek sebep xulqandının sebeba yara ez dost evimiz ancak uydu xwazım vesaire yani جاره که به چشمات و سر بکن به چشم چاف قص کریه دبیتون نهری کو گوه قاف کرکر دکی یعنی خود تلقا بدنش ما باز کر وقت تجلی سر قاف کری قاف کرکر بیا پرچه بی هدمیه işte جبر و قصد دبی مجروح پر کوانم از yani birindarım و dertliyim az بخمگینم جبر کو belki az ve dünya بتهرتی ve cemalına hoşik nekanım seyir bikim ancak berramza az xu idare dikim evyaj dertle meçeyedim yani. خد جورا زي مالا و كيسام سقوتني منه كلام وجود هربك وداع دران وداع دران لا قلب قبرنا غازي دكيم غازينا هوار دكيم هوارنا
الآلك قيرنا الآلك قوتنا كسكي قرؤ ذقاز يا مناي أخبرنا ولنا هوار إمداد مما خالق عالمكم حزب الله داعي خايف وداية ديران لا داية ديران داية ديران سبيا زيب قوتي عاشب قهرا ملا علي بكان يشرب ملاس وصايد كثيم ولا قلو بيروت سير بقدلي مجدلاد لكي ديني لا قلو مقوها بينما حزيران اقر مقافر بتيني لبرا كل خذي بكل ما بكم مالا ما خاين ولا تتمير لي جنه ولا سري چندكو چند روجا السر مظلوم يسوس قالوا بال شير مشير قرا دانيني جبنا حفل كشتنا وانا امي ببيجنا وانا كونترا وهابي وشيعيني الجامي المجي كرنا بشتي المجي حسين وتبيه والي خذ غين ذا سير بقسيران بحياته بيغمبر امينه أفان ظالم وخاينة تبي من يسوي إخباري رهبرتي يا قنديني ولا فالا دسير بقد دستي واندهنا كل شيء روسينا لا ولا لقرنا جلد رسمنا دستي واندهنا تمامي كل شيء روسينا لقروا دسير بك تبي سولادك من جامي يجبونا لناس كني دسير بك ولا بكر ماجي قسناكن ولا قالوا بتركي اذن يكريني ذبيشي وذبردادك السياسة دينامي عسكر لبيشي كيف شخوليني هلا حسين تقول امناك سياسة دينام دخين حياته بخبري امينه ضاي اخضاي دراني مقابرة ولا ناي قازي ذكي مقازي ناي لا فينو هواردك مشافت رياد سير بك هوارنا تدبيق دقني سوسايدا حبقي مسلمان تنينه ابيج كيف ابيج ترسا كسقي سر خدرنا على الهواري انا هوار امداد ما خالقي عالم رسول اكرم دا اخذ لي دا أخي سبيا زيب دياري قوتي عاشي بقهرا ملا علي دسير بك بكان يا شريد كتب ملاس وصايد لي مجدلاد لكيدينه لا سريد ليم بكل ابن ذليم بخمه بخياله تبرينه أبا خاينة جبونا ناس كرني ذسير بك ولا بكل ماجي خبر نادم تركي ذنكرينه ذك مزكي جامي جراغي جامي ذا حرمنا قلقي ذك حقارة الذين مبينه بدستيفان مظلومة قريدانة تمامي آتشي قراس الجنازة فان مظلومة دانيني ولا ذنق تكبيري حسين مظلومة دتش عرش إخذي عرش إخذي دلرزيني فازدح مسلمان الحوشة جامية دنابا خويني ذات من كسكيج منا خذيتني نفام برين دارا بخستخاني بقينه
من ذقو أنزان ميلو تسير بقى بيش حب خازنة ذي حب شيد بنا ولا من إذ برسيا من ذقو قالوا أنزان مشيد إسوسايكي وكيني جمرات قوت يكجم على عبد الخالق حسين وعليني لا يكجي عدنان وحجي أحمد كريبي أميني ولا يكجي شار حبران السعيد زكي ومكي ومدني نذا وين ذا ذران ذا ذران لا ولا أمقوير نائبرانا لكن غازي ذكم غازي ناي هوار إمداد سربك شام تاريخ كسكين هوار إمداد مناي تطبيق ذكن سوسايد كسكين مسلمان تنين كسكين هوار يا مناي دا لا هوار إمداد ماما خالق عالم رسول أكرم دا أخي لا لدا إبدا أخي خايو مالي آوا ظلم ده نسين إن شاء الله. دیسا که عیسی پرچکی سترانه کی گود دل ما بحلینه دیسا ظلم ظالم آنی زمان لعنت خدا لسر ظالم و جبو ظالم بیجی جهنم. مساعده بلن برنامه خود بگیرن ما تداوی برنامه. بله تماشاوان عزیز ایرو مدوی سرنامه ده هلبستک جه هلبست فقیه تیرا ایرو جدست حسنا حبیب ما شروع فکر براستی چارین ما فکر أمي بدو مين بخير إن شاء الله حتى سرنامه كده بمين خير وخوشي ده خير وخوشي وشاهي ارتم لا بعرابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.